Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru dusanga ifite umutwe ugira uti sake umuriro ushobora kwaka hagati ya M23 na FARDC. Ni amakuru turimo dukura hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi, aho mu mujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi aravuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziryamiye amajanja mu kwitegura imirwano karabutaka ikomeje kuzisakiranya n'ingabo zo mu mutwe wa M23. Ku wa mbere tariki ya 18 Ugushyingo muri uriya mujyi hiriwe agahenge nyuma y'ibisasu impande zombi zari zagiye zihererekanya ku cyumweru gishize. Kuri ubu amakuru avuga ko M23 ikomeje kongera ingabo mu bice by'imisozi ikikije Sake, igenzura ku buryo isaha n'isaha ashobora kurasa kuri uyu mujyi. Kuva muri Gashyantare uyu mwaka kugeza muri Kamena, imirwano ikomeye ikomeje gusakiranya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Isake. Gusa inyeshyamba zanga kwinjira muri uyu mujyi, ahubwo zifata ibindi bice biwukikije birimo na Minova. Kuri iyi nshuro ntibiramenyekana niba izi nyeshyamba za General Sultan Makenga zaba ziteganya kwigarurira burundu uriya mujyi ufatwa nk'ikiraro gihuza intara ya Kivu zombi. Ni amakuru mukomeje gukurikira hano ku Imena Official. Reka dusimbukire no kuri ino nkuru, aho inkuru igira iti iryinyo rya Lumumba ryibwe. Ni inkuru igira iti iryinyo rya Patrice Lumumba wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akanaba intwari y'iki gihugu ryibwe biteza impagarara. Mu ijoro ryakeye nibwo iryo ryinyo ryibwe mu nzu ndangamurage y'i Kinshasa aho ryari ribitse. Iryo ryinyo ryibwe nyuma y'uko abantu bataramenyekana bagabye igitero ku nzu ndangamurage ryari ribitsemo bakabanza kuyangiza mbere yo kurijyana. Patrice Lumumba yabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kamena na Nzeri mu 1960 mbere y'uko yicwa mu 1961. Muri Kamena 2021 nibwo Ububiligi bwashyikirije umuryango iryo ryinyo rye nyuma yo kurisanga mu rugo rw'uwahoze ari umupolisi ufite aho ahuriye nibura n'umurambo we waburiwe irengero. Ni Imena Official ugikurikiye. Reka tujye ku nkuru igira iti dosiye y'uwari umujyanama wa meya i Rulindo yageze mu bushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze gushyikiriza ubushinjacyaha dosiye iregwamo Ndagijimana Frodouard wari gitifu w'umurenge wa Mbogo mu karere ka Rulindo na mugenzi we Mporanyimana Eugene wari umuyobozi w'ishuri bafatanyije hamwe. Bafashwe tariki ya 12 Ugushyingo 2024 bakurikiranyweho gutanga indonke kugira ngo uwakorewe icyaha yivuguruze mu mvugo yatanze mu butabera, koshya ibitabajwe mu nzego z'ubutabera no gucura umugambi wo gukora icyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yatangaje ko bamaze gushyikiriza ubushinjacyaha dosiye y'abaregwa. Yavuze ko dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 18 Ugushyingo 2024. RIB yavuze ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko Ndagijimana yitabaje Mporanyimana Eugene bivuga ko yari inshuti ye kugira ngo bashake uko babona ikimenyetso cyayobya urukiko icyaha yaregwagamo cyo gusambanya umwana w'imyaka 15. Ngo bacuze umugambi wo gushaka uwo mwana bikekwa ko yasambanyijwe na Ndagijimana bamuha 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda ngo akore inyandiko yivuguruza. Ndagijimana ahamijwe icyaha cyo gutanga indonke yahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro ebyiri, yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatanze.
Akurikiranyweho kandi koshya abitabajwe mu nzego z'ubutabera, aho aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda mu by'ukuri. N'amakuru yacu hano ku Mena Official ku nkuru y'ubutabera, aho urubanza rwa Rwema rwasubitswe kuri uyu wa 19 Ugushyingo 2024, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwasubitse urubanza ruregwamo Mahoro Rwema Pascal ku mpamvu z'uko abaregera indishyi batabonye umwanya uhagije wo gutegura dosiye. Maître Bayisabe Irene uri mu bunganira Mahoro Rwema Pascal yavuze ko urubanza rwasubitswe kugira ngo bamwe mu baregera indishyi babashe gutegura dosiye yose, bityo urubanza rwashyizwe ku itariki ya 10 Ukuboza 2024. Rwema Mahoro Pascal yamenyekanye ku muyoboro wa YouTube mu biganiro by'ubusesenguzi, ashinjwa icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukora ubwambuzi bushukana. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda. Ruteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi, imari ye cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yiyitiriye izina ritari ryacyo cyangwa se umurimo udafite ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa se agakangisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Iyo icyo cyaha gikozwe n'umuntu kugira ngo atange impapuro z'inyemezamigabane ndetse n'imenyeshamyenda, inyandiko zegeranwa n'amafaranga, imigabane cyangwa se indi nyandiko yose ifite agaciro k'ifaranga, ari ibya sosiyete y'ubucuruzi, iby'ikigo gicuruza cyangwa se iby'uruganda, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 5 n'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7. Tuve kuri ino nkuru tujye ku nkuru tujye mu karere ka Rubavu, aho inkuru igira iti ibendera ryari ryibwe ryasanzwe ahamenwa imyanda. Ibendera ryari ryibwe mu kigo cy'ishuri nderabarezi cya TTC Gacuba ya kabiri ho ni mu karere ka Rubavu, ryasanzwe ahamenwa imyanda nyuma yo gufunga abahakora uburinzi. Amakuru y'ibura ry'iri bendera ry'igihugu yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Ugushyingo 2024 mu masaha ashyira saa 4 z'amanywa, nubwo bakekwa ko ryari ryaraye ryibwe mu ijoro. Bahizi Gerard umuyobozi w'ishuri nderabarezi rya TTC Gacuba ya kabiri yahamije ko iri bendera ryibwe, nubwo yatubwiye ko atabona uko atuvugisha kuko yarayoboye inama. Uwineza Francine umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yahamirije Bwiza aya makuru. Ati amakuru y'ibura ry'ibendera ry'igihugu muri TTC Gacuba ya kabiri twayamenye ku munsi w'ejo, twagiyeyo tuganiriza abanyeshuri n'abayobozi tubasaba kurushaho kwicungira umutekano, barushaho kurinda ibirango bya leta. Gusa muri iki gitondo mu masaha ashyira saa 9 z'igitondo ryaje kuboneka ahamenwa imyanda. Akomeza avuga ko mu iperereza ry'ibanze hafunzwe abasanzwe bacunga umutekano muri iki kigo bagera kuri 5, bavuga ko bakeka ko undi bakoranaga nawe arafatwa agafungwa na nabo. Muri Kanama 2023 nanone mu karere ka Rubavu ku biro by'akagari ka Gikombe ho ni mu murenge wa Rubavu hari hibwe ibendera n'abataramenyekanye. Mu gitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda ingingo ya 532 ivuga ko umuntu wese ku mugaragaro kandi abigambiriye usuzugura, upfobya, ukuraho, wonona cyangwa wandagaza ibendera cyangwa ibimenyetso biranga ubwigenge bwa Repubulika y'u Rwanda ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 kugeza ku mwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi 200 kugeza kuri miliyoni 1 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Aha niho dusoreje amakuru, ariko munyemerere tumanze dusome ino nkuru imwe. Ni inkuru irebana
na Ukraine ndetse n'Uburusiya, aho amakuru ari kuvugwa aka kanya ari uko Ukraine yatangiye kurasa ku Burusiya ikoresheje misile yahawe na Amerika. Uburusiya kuri uyu wa kabiri tariki ya 19 Ugushyingo bwatangaje ko Ukraine yatangiye kuburasaho ikoresheje misile zirasa kure yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukraine yatangiye kurasa ku Burusiya nyuma y'umunsi umwe Amerika yemereye gukoresha ziriya misile. Minisitiri y'Ingabo z'Uburusiya yatangaje ko misile zo mu bwoko bwa Army Tactical Missile System arizo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri Ukraine yakoresheje irasa mu karere ka Bryansk. Itangazo ry'iyi minisiteri rivuga ko misile 5 zarashwe zahanuwe indi irangizwa, gusa ibivungukira byayo biteza inkongi y'umuriro mu kigo cya gisirikare kiri muri kariya karere. Nibwo bwa mbere Uburusiya bwari burashweho hakoreshejwe misile zirasa kure. Iki gihugu cyarashweho mu gihe ku wa mbere Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yacyo yatanze integuza y'uko mu gihe Ukraine yaba yibeshye ikarasaho ikoresheje ziriya misile nacyo kizasubiza mu buryo bukwiye kandi bufatika. Ukraine yari isanzwe ikoresha misile za ATACMS mu bice byayo bisanzwe igenzurwa n'ingabo z'Uburusiya. ATACMS ni misile zishobora kurasa mu ntera ya kilometero zirenga 300 ndetse biragoye kuzirasa mbere y'uko zigwa ku butaka. Kuba Ukraine ifite ubusobanuro ko ifite ubushobozi bwo kuzifashisha irasa mu Burusiya, by'umwihariko nko mu karere ka Kursk, ingabo za Ukraine zigenzura ubutaka burenga kilometero 1000. Kuri ubu byitezwe ko Uburusiya bugomba kurasa kuri Ukraine busubiza igitero cyo kuri uyu wa kabiri. Aha niho dusoreje amakuru twari turimo tubagezaho. Ni amakuru ya hano ku Imena Official. Ushobora gukanda subscribe hanyuma tukazajya tubana buri munsi, by'umwihariko ku makuru tugenda dushyiraho abavugwa hirya no hino, yaba arebana n'u Rwanda ndetse n'andi makuru abagenda avugwa hano muri aka karere duherereyemo. Reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane.